Svaki put sve više i više sa svakom kišom razorao. Evo opet u Loparu. Htio sam danas iskoristiti kad je prestala kiša da malo provjerim sve trailove. Tad je sve spremno za vožnju, idemo nešto srušeno. Pa niš, idem krenut sa dupcem ovim kratkim. A evo mi je možda zadnji džir na ovom bajku, jer prelazim uskoro na e-bike, pošto uopće nema vremena za vožnju. Tako da možda na e-bajku uspijem nešto više voziti. Niš, idemo. Svaki put sve više i više sa svakom kišom razorovano. Doslovno se svaki put drugi trail vozi ovuda. Ovo je spoj prema dupcu, to ću samo pogledat malo uzbrdo jer nema vremena za još ovo spustiti do kraja, a možda samo odvoziti u gornji dio. To idem odvoziti doslovno 100 metara mi je fura dionica, a donji dio sam pregledao već pješice, pa mi je zakon tu. Idem na brzinu probat vidjeti Sahara on the rocks i Sahara on the roots, ali više nema ni vremena ni dana. Ok, mali Sahara on the roots, odnosno rocks, shitting, ništa. Ovo je out of my power sad očistiti. Mada imam mali ručni nož, odmah bi ja to, ali jebi ga, nema niš. Dobro da imam vodu, ni rukavice nisam uzeo danas. Ok, ovo je fail. Tu ima nekoga kamenja, masu. Da. A dobro, ovo dalje. Ovo je tu, ok, a dalje mi se ne da ići. Jednostavno nemam. Bajke na prodaju ako neko treba, dogovorimo se za cijenu.
a drugi, nadam se za nekih 2 tjedna da će biti e-bike već u Zagrebu doći, pa se nadam da ću na e-bajku malo više po Zagrebu neke nove staze voziti koje imam već želju duže vremena, ali nemam vremena.